Ujar Nabi, man qala ba'da ma tuqbal jumu'atu, siapa membaca sesudah tuntung sembahyang Jumat, subhanallahil azim wa bihamdihi mi'ata maratin 100 kali, ghafarallahu lahu mi'ata alfi dzambin, Allah Ta'ala ampuni baginya 100.000 dosa. 100.000 dosa diampuni, untung benernya. Lalu menuntut ilmu sikap, kita pahamnya dosa kalau menghalangi semalam menjadikan tapi paham bercari pang yang tapi pinang ketipu pokoknya dosa juga kalau semalam menghalangi. Nah ini sebabnya dosa. Jadi sejak 100.000 dosa diampuni Tuhan ujar Nabi. Wali walidayhi arba'atan wa isrina alfa dzambin, dan abahnya lawan umahnya diampuni Tuhan baik nang hidup baik nang mati. Abahnya umahnya diampuni juga 24.000 dosa siden. Sorong 100.000, umah lawan abah 24.000. Untung kada? Mohon tunggakan.